Dobar dan, ja sam Jelena iz Geosensa. Želim da vam predstavim metodu istraživanja vode koju primenjujemo već duži niz godina na tržištu Srbije. Istraživanje vode vršimo naučnom metodom merenja otpora, snimajući pritom 150 metara u dubinu. Markiramo tačke sa najvećim vodonosnim potencijalom na vašem imanju. Nakon merenja, podatke šaljemo Hidrogeološkom institutu i čekamo minimum 2 potvrđena mišljenja hidrogeologa. Sljedeći korak je da pristupamo izradi kompletnog izveštaja vodonosnog potencijala vašeg imanja. I tu možete vidjeti na kom mestu, u kojoj tački i na kojoj dubini imate vodu. Na osnovu toga možete doneti svoju odluku u vezi bušenja bunara bilo koje vrste. Mi vam svojim savjetima možemo pomoći i prilikom odabira bunardžije, kao i odabira odgovarajuće vrste bušenja u vašem slučaju. Neki od bunardžija priznaju troškove naših usluga i do 50%, jer više godina sarađuju sa nama. Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju putem dole pomenutih telefona, društvenih mreža, sajta i ovog YouTube kanala. Srdačan pozdrav i sve najbolje.